date ni som thum thasom le pahnih sang ni som ni le panga ni hian South Lungpher Student Welfare te chuanin he choi moina hun an manga he huna hian zirlai ti tha tak tak te hna lawm hi lan ani he huna hian khotlang nu le pa te le zirlai ti tha te nu le pa te le kan khotlang fuai tu VC le waile te le NGO dangten mintel puya kan lom le ani he hun hi kan hlut em a zirlai te po kan kal tha te ani tuna thu soimek tu hi nula vanal voni chinza ani hi champhai college a hian lecturer lai ani a English subject a lecturer lai ani a ani hi South Lungpher kan chuang te a tuna hian champhai college a hian thok mek ani South Lungpher Student Welfare a hian in tuna hian advisorin a omek a ani hianin fuina thu tha tak tak te le zirlai te hne na thu cha poimo tak tak te asoya thu cha ro pui tak ani hne atang hian kan ngai thla theya kan lom khop mai Bible chang te chiarin ani hianin kan hun le keima ni te pathian hne na in hlan na hun aneya he hun hi tan na hun ata na man thin ani a ani hianin tong trai na nen pathian hne na kan hun te a hlan ani Naupang zirlai ti tha te moina hun te hei kan mang le kania nangin harsat na te khotlanga lovin boimang an na te lovin nangin min kai shoya inhe na lom thu kan ron soyani kan program te hi lalpa pa pathian abul min tran sakangin ato thlen din min kai shoya thil harsa le thil khir laka oral pa nangin kan numde min vel ya orang yang bok ani kalau kita sudah kan dinai poliser ani akan termasuk tu nanti mereka akan tuna thu soimek tu hi South Lungpher Student Welfare sa secretary na tho sak mek tu tlangwal fel ai van lal hluna ani hianin South Lungpher Student Welfare te report toy ane na tang hianin ngai thak na hun kan neya an thong rim thin khop mai an ni hi an felin an pakom khop mai exhibition kan nei te an ni a exhibition te hi kan soi fi lo ka an loin thak ani chuan VCP le will president ka abing malmani kan da lawa ka atu po lo ni sela kan exhibition tu ran ni ti ka kan soi ka ani chu isun covid a hian activities hi kan tu lawa dam lo kan ti te isen pe ti te le tu da kan hun man me July ni kan soi mo na hun ti ti a ya ni som ni pasari July ka isen pe kun tu ra kan ruang man kha ne ba sela arem chia lo ba ni som ni pasari July ka SLSW din sam pha kha ni a ni som ni paru khan isen kan pe ya mi som paru kan kan kho ba mi pasari kan pe ya kamini khan keren lam te athat do wangin HB ani hi tlangwal zone dinga ani a master degree nei to in MSc geography ani a tuna hian coaching engemaw exam te nei tur hian in buat sei mek boka ani hi SLSW a hian finance ni lai mek ani South Lungpher hianin zirlai ti tha tak tak te Mizoram pum huwa palang te po kan nei ve a ani po hi lal dik zuala son of zai than kima forestry lamani a
Mizoram puma top 4 a ain hlang kai theya azirna sa hle ang ti po kan ringa kan chuang tak zet zet ani laldik zuala kan chuang tak zet ani South Lungpher timing thatu lo ni ngei bokro se ro hlupui daughter of Vanlal Rema ani hi HSLC exam a khan Mizoram puma mathematics a ti thaber ani a mark za a mu a Mizoram pum huwa pa khan mathematics a ti thaber ani a ro hlupui kan chuang tak zeta tin anu hi lalhun dingi ani atuna hian South Lungpher a hian an khosamek bokani tin kan soi mai the hau lo tur kan host po hi nula lal thakin ani a ani hi PhD zirlai mek ani a kan loka chuan azu chuan ni ra ani ko kan chuan tak zet zet ani tin zirlai ti tha te hi amal malinan mingin ba first te distinction te an tam em a South Lungpher hi zirna lama hian pathian kai suaina le ma somna kan dong em a kan lom em ani em khorro pui tuna thu soi mek tu hi kan soi mai the hau lo tur kan thotlang South Lungpher min shuai tu pa ber mai VCP pu lal lian ngura ani a ani hianin voini SLSW choi moi na hun te hi mintel pui theya kan lom em a ani hi khotlang nu le pa chana changa kan chuangin kan afak om tak zet zet ani hi puar kapsanga ani a South Lungpher hian Waile president nilai mek ani a ani hi khotlang tan hianin afak om tak zet zeta ani na po hi zo tak main president ni na hi chela chuang tak zet bok ani an don lai hian a tawlom tu chung te lo kal kha lo di Juliet lal hen veli Miriam Vanlal Mangai Zawi, daughter of A.F. Lalhun Moya. Adot Yarahian Joseph Zawin Puya, son of Lal Rodluanga. Auto soy na toy while president niya na jagin ngay lakaw na yun na yun. Pui kahan siya chuwag lang professional lang yun ang kan. Ikan soy mo na hul. Kan lapang chung zilanga masabera hian H lal du saka son of H thangwala kung sang ko isong ni panga Mizoram Board of School Education maya HSSLC Arts Distinction na letter Education Mizo Political Science ipas the kan chuang che kan PMM che a ipahuna pathian mal som na dong lo dire changzel turin du sang kan la che thong tu chu lo ka kan Adut turin dian sang kimi daughter of C from Tuang.
Melinda Lal Chuan Moi, daughter of H. Lal Hun Moi. Apisakmal Somtua nga son of Zonam Thara. HSLC in a zone Sunzom Leanga, Hello Manin Sepsaktorian, kan advisor, Nulala Rafeli, and Some. Apa sabera dong Torian, he can soifia, look on its in a junk tokan, Lumani, Atu de in can rem, I did chatan, in can remanitica, Milo Shasak Donia. Lalo Rupui, daughter of Vanel Rema. Stacy B. Lal Rimpui, daughter of B.B. Lal Wanzuala. Van Lal Rimpui a Kwan Son, son of Van Himpiang a Kwan Son. Shalom Roping Moi, daughter of Lal Chandama. Zatuan Lal Rapnai Zwali, daughter of Boyliana. Gay Lal Ekimi, daughter of Gay Christmas Thanga. Katizong kakumin sang hisong ni mga atana zilay ni chate kan zon mo te ania tuna chuan kakun aton lang kan thei to anga Loma koina masaberin koina kun pale kun duam ni betu pathian na lo thuam sela koina lo toi so so te chuwa masai lo thuan sei ni in e kan khotla kai tu kan GC te khotlang nu le pa kan GC te le kan goyel le te in chuwa lo thu kan soya in hai koina kan soi tu South President's Welfare tôi tụi con suộc ta để về căn thua in rồi cần tùy thế à nói chung là những cái lòng thua con xây